witwa Chance atuye aha mu Kongo ahangaha. Faustina Nsanzimana urukwaranka mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa Bunyangaro umugomborera ya Rusuro nashobora kugira ngo abantu abateberezibweho ukubanu barwo mu Uganda bakataho mu ihanga ya Democratic Republic of Congo bacakenje yo muturage kandi tubashobora habwenshi bazo mu njeji ecaretera aba Congo bayirarikira. Umugore avuga ko ari abasirikare bageze mu ninjo saa 8 nuko bakoramye cyane. Bagezemo icyo bakuyemo ntasi nabimenya uretse ko amakuru natariye mu gitondo hanyuma aravuga ati bamutahire ninjoro ubwo bavuze ngo umugabo wari hehe hanyuma arasohoka ariruka abasigaho ngaho aragenda. Mano umugabo yarasubirimo. Umugabo yari yagiye gukora mu Kongo ararayo ko bagiye gukora imvura yagwa bakararayo. Nsanzimana nashobora kugira ngo ubu abaturage tibine nshonga yona n'abanyayuganda konka abanyayuganda bose reno babatwariza kubi. Twebwe nta kibazo dufitanye nabo kuko abo bamatungo baraza bakoneshereza abaganda n'abakongo bo ko abaganda bahingaga mu Kongo ariko batwo bakonesha ariko umugabo wamubwira ngo nta kurihe nta kurihe ugasanga nk'Uganda akapangisha nk'umurima w'imitwaro 5 nangwa 10 inka zava mu Buganda nanga amatungo zikagenda zikamwone ubwo rero bigatuma twababara kugira umuntu upangisha ikibara kandi umuganda yagerayo ngo ni inka zo mu Buganda kandi uwo mu Buganda yagira ngo aze mu bwone ntazi agashaka aho yabihera bikabu. Hari ibintu bimwe ngo bavanyemo n'uwo mukobwa yaramutse ntabwo abaga muno uretse ko yatubwiye ngo ibyo bavanyemo ngo nibari bateruye intuza amatera baterurisimu na ntuza na pano nipano matera ni maturesi n'ibyo nkeka byabavanyemo barabivana barabitwara nibyo yabuze muri iryo joro amaze kwiruka. Enoki Nsabimana nashobora kugira ngo hakaba hinshobe hagira abanyayuganda abataho mu ihanga rya Democratic Republic of Congo bazo mu nzu y'umuturage okumucyaka ko tubyumva yuko hari abantu bacu bagiye mu nzu y'umukongo basakamo badahawe uruhusa, so abakongo nabo bafatwa n'uburakari baradusibira. Imyaka yacu ibaga muri Kongo niyo turiraga. Abaturage nubashaba ubushoborozi umahanga gombi ukurebeka ngo Misiri yabo tiyajondera mu ihanga rya Democratic Republic of Congo. Ubu abana turi kurara inzara ntaco gukora dufite mbega ubu ntaco twavuga keretse ubuyobozi butuyamye. Inzara iri kunyica sindi kubona nico nararira. Abana babuze nico bonga. Iyo mpingaga barahakinze. Ubu ndi kusaba president nimba afite ubuyambi byo yatuyambamo atuyambye kuko abaturage turabona. Kandi abakongo niyo turyaga niyo tukuraga ico kurya ibijumba ibishimbo ibigori byose niyo biri bageze aho baradukingira kuko barabakuye abantu bacu barabakuye bamaje kubakuranga ibyo bintu babimare baribuzabuza bakura abantu bose abakuru bo muri Uganda abo bo mu barakisi bose bagumenya kwibuzabuza. Ephraim Kasimba uri mukuru w'entebe ya kabiri ahabwa Kikobero yahamye byari kugira ngo aba Democratic Republic of Congo babagizire ngo baza kugaruka mu ihanga ryabo okusharura nabategwa kubanza enshongezi bazitebekanisa kureka mu ryakasheshe bamparipota ngo bataka bakunu bagiyeyo habukwa emisiri iri kusisikana munonga kandi twagiye kumara kabiri injara yatwitira ningo bayikirizana uke abakama bahahihi uhashije bagenda buri muntu ayiteshinje 12 buri muntu uri kuhingayo ngo bazishoroze bazibatwarire ngo bantu bagumize mu no kuyihayo ibyo kurya byabo ningashi kureberera emisiri yabo. Uryo muhezi wa RDC ahabwa Kisoro Robert Tukamuhebwa nahamya ari kugira ngo enshongezo tarukwenda kuzigambaho kureka baryo mu kuzitereza konka yayanga okurebeka hakamera z'umunyamakuru witu. Abanyayuganda bamazuru bwire buringwa nibapangisa